Dobro večer po posljednji put. Dejančiću. Ja moram nešto teška srca priznat. Svakom sekundom mi je sve manje bivalo žao Kriste što je ispao. Jer da je on uz vašu super igru, da je on ostao, ja ne znam, ovo bi bilo Teško. 30 možda. Ne bi, ali... I ovako će biti jako teško, ali pokušat ćemo, ali stvarno čestitam, jako dobro to odigrano. Evo ga, 50.000 kuna je u igri. Lovče, jeste li spremni? Polu spreman, ali ajmo. Zašto polu? Ma ne, šalim se, naravno sam spreman. Polu pun ili polu prazan? Da. Ajmo biti optimistični. Ajmo. Vaše 2 minute počinju sad. Kojem je avangardnom pravcu najbliži Salvador Dalí? Nad realizmom. Točno. Utrku osmeraca kojih je dvaju engleskih sveučilišta 2011... Oxford i Cambridge. Točno. Koji se povučeni fizičar pretvara u Hulka svaki put kad mu život bude u Bruce opasnosti? Banner. Točno. Koje povrće boršču daje karakterističnu crvenu boju? Mrkva. Stop. Dražene? Naš odgovor je cikla. Cikla je točan odgovor. Vraćamo lovca korak unatrag, nastavljamo vaše vrijeme. Sad. U kojem se gradu igra nogometni derbi između Boca Juniorsa i River Plate-a? Buenos Airesu. Točno. U kojem se glavnom gradu nalazi španjolska škola jahanja? Beču. Najstarije? Točno. Koji je glumac režirao film Goli u sedlu? Dennis Hopper. Točno. Koje je poznatije ime njemačke pjesme naslovljene pjesma mladog vojnika na straži? Marseljeza. Stop. Mi mislimo da je to Lili Marlen. Dobro mislite. Bravo. Super. Vraćamo lovca korak unatrag i nastavljamo njegovo vrijeme. Sad. Koji je Slovenac 2012. uvršten među 100 najznačajnijih svjetskih mislilaca? Dalje. Stop. Ekipo. Slavoj Žižek. Slavoj Žižek je opet točan odgovor. Vraćamo lovca korak unatrag. Nastavljamo vrijeme. Sad. Kojemu je piscu životna partnerica bila glumica Olga Kniper? Čehovu. Točno. Koja tvornica proizvodi juhe u limenci koje je Campbell. Točno. Po kojem je njemačkom kancelaru nazvan glavni grad Sjeverne Dakote? Bismarck. Točno. Koji je mitski lađar Zanovčić prevozio duše pokojnika preko Stiksa? Haron. Točno. U kojem Šekspirovom dijelu zaplet kroji stari Shylock? Mletečkom trgu. Točno. Na kojem se otoku nalazi najstarije hrvatsko kazalište? Hvaru. Točno. U kojem su klubu zajedno igrali njemački vratar Oliver Kahn i hrvatski stoper Robert Kovač? Bayern München. Točno. U kojoj se bliskoistočnoj državi nalazi višemilijunski grad Alep? Sirio. Točno. Koji naziv povezuje stanovnike Rija i navijača brazilske nogometa? Carioca. Točno. Koje je boje vinograda u imenu jedine slike koju je Van Gogh prodao za života? Crveni. Točno. Kako se zove majka spisateljice Rujane Jeger? Stanka Drakulić. Točno. U kojoj je španjolskoj otočnoj skupini u Atlantskom oceanu najveći otok Tenerife? Kanari. Točno. Koji je pop grupe frontman Denis Dumančić? Letići odred. Točno. Koja je osnovna namirnica za pripremu slastice Dulce de leche? Mlijeko. Točno. Koji je poznatiji naziv za bakrov 2 sulfat pentahidrat? Joooo! Kako napeto! Ovo je bilo stvarno... Zadnje sekunde, filmski. Kao da sam ja scenarij pisao. Evo, Ivana priziva i bogove i svece. Ekipo, čestitam. Niste ulovljeni. Dijelite 50.000 kuna. Lovče, bili ste, ajmo reći, skoro pa na svojoj najboljoj razini. Ali ovaj put nije išlo. Biće I u pravu bolje ste. drugi put. Čestitam, drago mi je da je prva. Upravo vam čestita ako niste primijetili. Čekajte, nije završio, to malo traje. Čestitam, drago mi je da ste, iskreno mi je drago da ste odradili to kako spada i odgovorili na moje netočne odgovore točno, zato jer bi u slučaju da ste izgubili, opravdanost bila ispao nam je Kristo, pa smo izgubili. Ispao vam je Kristo, ali svejedno ste pobjedili, od srca čestitam. Bravo, čestitam. Da, I jako mi je žao, prvo ja, mogu sad ja, i jako mi je žao, sad mi je još više žao da je Kristo bio tu, bilo bi to, ja mislim, nekoliko odgovora više i 200.000 kuna, a ovako, evo, barem smo ga ishvalili. Kapetane Dražene? Ja sam htio reći to isto. Nama nije toliko žao novaca koliko nam je žao što Kristo nije s nama. Jer znamo onda bi bili još bolji i ovako smo uspjeli, ali jako nam je žao svima što Kristo nije tu s nama. Da. No dobro, evo, čovjek je živ, zdrav, mlad, pa nećemo baš žaliti više. Nego idemo se radovati sljedećoj emisiji Potjeri. Budite opet s nama. Hvala i ugodan ostatak večeri.